Intambara zikomeye akenshi zitangira buhoro buhoro ziterwa no kwiyongera kw'amakimbirane mato mato, kandi ni nabyo biri kuba hano. Kugeza ubu ibintu biracyagenda nk'uko byari byitezwe mu ntambara ikomeye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziracyakomeje kugaba ibitero by'indege ku bice bitandukanye, cyane cyane hafi y'umujyi wa Tehran. By'umwihariko ubu bari kwibasira ahabikwa misile, harimo misile ziguruka hasi cruise missiles, misile ziremereye z'amasasu maremare ballistic missiles. Iki gitero kiri mu gace kitwa Aznadar. Biragaragara ko ari ikigo cya misile kiri munsi y'ubutaka cyane. Ntibiramenyekana neza niba ari cruise missiles cyangwa misile cyangwa ballistic missiles, ariko ibi ni bimwe mu bintu Amerika ishobora gukomeza kwibasira cyane mu minsi iri imbere. Izi ni intego nshya z'ibitero byabo, ariko nanone turebe akarere kose turi kuvugaho. Niba turebye ko akarere muri rusange ibintu byinshi biri kuba icyarimwe, mu minsi 10 ishize Afghanistan na Pakistan batangiye intambara hagati yabo, kandi iracyakomeje. Habaho imirwano buri munsi ku mupaka w'ibihugu byombi. Mu minsi 7 ishize Amerika na Israel batangiye intambara kuri Iran, kandi nayo iracyakomeje. Mu minsi 5 ishize umutwe wa Hezbollah warashe roketi muri Israel, maze Israel itangira intambara ikomeye cyane muri Lebanon. Muri 2014 igihugu cya Yemen cyinjiye mu ntambara y'imbere mu gihugu, civil war. Nubwo abahuti bo muri Yemen bavuga ko bashobora kwinjira muri iyi ntambara, kugeza ubu ntacyo barakora, ariko biracyarebwa uko bizagenda. Bivuze ko hari intambara enye ziri kubera icyarimwe, gafite ibibazo byinshi cyane. Kandi nk'uko amakuru abitangaza, Amerika ishobora kuba iri gutekereza gufungura indi front ya 5 muri iyi ntambara. Ibyo byashoboka binyuze mu gushishikariza abarwanyi b'abakurd cyangwa Kurdish fighters bo mu majyaruguru ya Iraq, basanzwe bafite ubunararibonye mu mirwano, kugira ngo batangize igikorwa runaka muri Iran kigamije guhungabanya ubutegetsi bwa Iran kurushaho. Ibi bishobora kuba cyangwa ntibibe, kandi bishobora kuba igitekerezo cyiza cya gisirikare cyangwa kitaba cyiza, ariko hari ikintu gikomeye ugomba kuzirikana. Abakurd batuye muri aka karere bakwirakwijwe mu bihugu 4 bitandukanye. Mu Irani honyine hari abakurd bagera kuri miliyoni 10, ariko mu bindi bihugu 3 hari abakurd bagera kuri miliyoni 35 kugera kuri 40. Ni ukuvuga ko niba iki gitekerezo cya gisirikare cyashyirwa mu bikorwa, bishobora gutera umutekano muke no guhungabanya abakurd batuye mu bindi bihugu 3.